Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Lumshyiap ni Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong bat kara karong. Haka arpu artarik mentau benajeliau arajar arpau. Kedor Shnong Lumshyiap Shillong ringkat ke jingtelang bat ka office jong ke Maupat Community and Rural Development Block. Lembat ki katu kat neki regiment kila pelong ye ke jing Synreit Dawai. Ye ki Kyndong Kynshrot ye ki linti singkien bat ye ki jaka bajuya lumpat ba. Haka dong chanmari pedeng Shnong bat langkar ding e. Kani ke jing Synreit Dawai ke long ru komisi benta bat nyada ye ki pait ba nong Shnong. Na ke jing sapriang u kenyang jingpang COVID-19. Kini ka jinsiat Dawai mentah kesni kadina kebangil penbait da kador Shnong. Rengkat ka jing yarap jong i kiwai ki peranok jong Shnong ye gini ki machin bat kerpang ai kuble ni por ye ba long. I ba long bhalang semle. Iba deiwe na ginong jong Shnong ba iba chat penya ye gini ki bosau ni. Mencuaro ila ai gini ki hand sanitizer nementa jong ni. Bat kini ke por la ai gini ginong tray barok ban pendap gini gini siat Dawai mentah kesni bat ye gini PPE ila ai singobha na mentah ka Shnong barok kuwei tikani gelong ba penbait daga executive committee jong gedor ba Shnong hi barok kuwei ila penbait ba khnang ba kum kalat jing Ïada na ke mentah gini ke jingpang COVID-19 te ngi singobha cibon ba idon ne ki perlok ibala yarap lem yengi ak ba pendap gini ke kam tam i ba long mentah gini nong tray bat ngi ai kuplay ro ya ka video Maupat blok ke balai rap ingi ki Dawai bat kunjuk ro hagaban jingtip naga benta kanika kam bidi bat ka dor Shnong.